Da li ste znali da je kupus jedno od najhranljivijih, a istovremeno niskokaloričnih namirnica? Dobrodošli nazad na kanal. Danas ćemo kupus pretvoriti u pravu zvezdu tanjira, u sočnu, bogatu i potpuno vegansku sarmu, koja dokazuje da biljna kuhinja može biti i zdrava i nevjerovatno ukusna. Počnimo od srca svake dobre sarme, a to jest fil. U njemu se spajaju kuvano sočivo, pasulj i kuvana riža, koji obezbeđuju proteine, sitost i savršenu teksturu. Posebno pripremamo lanenu smesu, to je mleveni lan pomiješan sa vodom, koja je savršena biljna zamjena za jaje. Ostavimo je da odstoji oko 10 minuta da se zgusne, a zatim je dodajemo u fil kako bi se sve lijepo povezalo. Dodajemo sitno seckani crni luk i bijeli luk, koje na kokosovom ulju lagano prepržimo dok ne postanu staklasti i zamirišu. Zatim dodajemo seckanu šargarepu i prazi luk i sve zajedno kratko pržimo da se ukusi lijepo povežu. Pasulj blago izniječimo kako bi fil dobio bolju teksturu, a zatim dodajemo kuvano sočivo, rižu i poprženo povrće. Nakon toga ubacujemo nutritivni kvasac, prezle, iseckane listove kiselog kupusa, začine i mlevene orahe, koje daju puninu, blagu rašastu aromu i dodatnu sočnost. Dimljena paprika daje dubinu ukusa, dok timjan i peršun unose onu domaću, biljnu, aromatičnu notu. Kada je fil spreman, prelazimo na uvijanje sarme. Listovima kiselog kupusa najprije uklanjamo tvrde drške, zatim ih punimo filom i pažljivo, ali čvrsto uvijamo. Na dno posude slažemo nekoliko listova kupusa, kako se sarme tokom kuvanja ne bi zalijepile ili zagorele. Zatim ređamo urolane sarme i ostavljamo da prenoće, kako bi se ukusi međusobno povezali. Sljedećeg dana sarma je još bolja i punija, baš onakva kakva prava sarma mora da bude. Sutra dan ih zalijemo vodom, tek toliko da ne plivaju, već da se polako i ravnomjerno krčkaju. Sarmu kuvamo oko 90 minuta dok kupus ne omekša u potpunosti. Po potrebi dolivamo vodu kako bi sarme ostale sočne i lijepo uvijene tokom kuvanja. Za završetak pripremamo jednostavnu zapršku od kokosovog ulja, brašna i slatke paprike. Prelijemo je preko kuvanih sarmi, pustimo da sve zajedno provri još nekoliko minuta i tada je spremno za posluženje. Za kraj, napravljene sarme poslužimo uz kremasti pire krompir. To je kombinacija koja uvijek greje i zasiti.
Ovo je jelo koje spaja tradiciju, biljne sastojke i pun ukus, bez mesa ali sa puno duše. Ako vam se video dopao, ostavite komentar, podijelite svoje iskustvo sa pripremom sarme i pretplatite se na kanal za još ukusnih veganskih recepata. Vidimo se uskoro, a do tad prijatno!